braćo i sestre, evo ovog trenutka smo saznali da se upravo upokojio njegova svetost, naš patrijarh Pavle, Gospod, da ga upokoji u carstvu nebeskom. Evo, upravo kad smo mi polagali kamen temeljac u Mesvetome hramu, njega je Gospod primio u svoje naručje, jutro se pričestio, naš otac Metodije ga je pričestio i njegovo sveto Hristoljubivo srce je prestalo da kuca. Gospod da mu podari carstvo nebesko, oblažen mu speni vječni pokoj. Podaš, Gospode, usoržemu rabu Tvojemu, arhijepiskopu Pećkom, patrijarhu, srpskom Pavlu, i sotvorijemu vječnu pam'ja.